Hagajing rakai Indian Super League haprenga FC Goa persya ke Mumbai City. Haba pai syagna gajing rakai ke Mumbai City kala khur ke nam job hadin bagalala bat pelim ke FC Goa da arla kawai. Kawai par gajing rakai haprenga East Bengal persya ke Mohun Bagan SG. Hagana gajing rakai ke Mohun Bagan SG kala khur ke nam job hadin bagalala bat pelim ke East Bengal da arla not. Hagajing rakai Serie A prenga Juventus persya ke Lazio. Haba pai syagna gajing rakai ke Juventus kala khur ke nam job hadin bagalala bat pelim salit ke Lazio da shigul lanon. Padia gana ke shigul jong ka Juventus kala yo ban Thep leng ba ka ungol jong Lazio. Hagajing rakai prenga AC Milan persya ke Udinese. Hagana gajing rakai ke AC Milan kala khur ke nam job da shigul lanon wala ka habani rakai Tang si peungon nadu ka minit ka ba arpundai hadin gajing yo red card player ujongka. Hagajing rakai League 1 haprenga PSG persya ke Starbucks. Hagana gajing rakai ke PSG kala khur ke nam job hadin bagalala ban pelim ya ke Starbucks da saula ar. Hagajing rakai Premier League haprenga Bournemouth persya ke Arsenal. Haba pai syagna gajing rakai ke Arsenal kala mat ya ke namrem badengkong hagana ke Samoy hadin bagala syak pelim hakmat ke Bournemouth da ar lanot. Badhagan ke cingale kai ke Arsenal ka habani le kai Tang si peungon nadu ke minit ke balai peu hadin ke jingi red card u player ujongka. Haga cingale kai hapren ke Fulham persya ke Kenhun jong goalkeeper ke Argentina ke Aston Villa. Haga ke cingale kai ke Aston Villa kala khur ke nam job hadin bagalala ban pelim ya ke Fulham da lai la kawai. Agawai par gajing kai Premier League hapren ke Manchester United persya ke Brentford. Haba pai syagna gajing kai ke Manchester United kala khur ke nam job hadin bagalala ban pelim ke Brentford da ar la kawai. Ya gini gi ar gol juga Manchester United layo ban Thep leng bau Garnacho ha ke minit ke ba sau pinyo bad ya ke gol ke ba ar ke Manchester United kala yo ban Thep ha ke minit ke ban riu peu ar leng bau Rasmus. Hagajing kai La Liga hapren ke Celta Vigo persya ke Real Madrid. Hagar ke cingale kai ke Real Madrid kala khur ke nam job hadin bagalala ban pelim ke Celta Vigo da ar la kawai. Badia gini ke ar gol juga Real Madrid layo ban Thep nengkong leng bau Kylian Mbappe ha ke minit ke ba ar peu badia ke gol ke ba ar layo ban Thep leng bau Vinicius Junior ha ke minit ke ban riu peu riu. Haga cingale hapren ke Bayern Munich persya ke VfB Stuttgart. Haga ke cingale kai ke Bayern Munich kala khur ke nam job hadin bagalala ban pelim sok ya ke VfB Stuttgart da saula not. Bad haga ke cingale kai urang ele kai bekan sai jong ke Bayern Munich u Hattrick ulio ban Thep Hattrick kata ulio ban Thep haga minit ke basan pinyo en riu peu bad haga minit ke ba prap peu. Haga cingale kai MLS hapren ke Kenhun Lionel Messi ke Inter Miami persya ke New England. Bapai syagna ke cingale kai ke Inter Miami kala khur ke nam job hadin bagalala bat pelim sok ya ke New England hadu riu la ar wala ke New England ka tam lupa da ar lanot. Badhaga ke cingale kai Luis Suarez ulio ban Thep ar gol bat lightly ki assist naga menta ke Inter Miami kadba urang ele kai beken sai jong ke Inter Miami Lionel Messi ubayile kai Tang ha ke Kelamin ulio ban Thep Hattrick haga ke cingale kai Tang ha ki khatwei minit kata ulio ban Thep ya ke gol ke banengkong ha ke minit ke bah nyau peu pra peu wei bat pra kundai baleng bagini ki lai gol Lionel Messi ulio ban Thep ar peu gol ha ke Samoy rengkat bat Luis Suarez baleng bagini ke jingjob ke Inter Miami kala thau ya ke record bat thamai kum ke Kenhun ke ulio ban khur bun point jam ha ke wei ke Samoy ha ke ba ke ulio ban khur nyau peu sau point Bad galala abad penkenya ke record juga New England. Gabalio ban khur nyau peu lai point house nem ar hajar ar peway.